Da kajing sung burom halor kajing job don burom jong ba sos ternasotun hagasin gabar gumunong mikmat pajba saying dorbar thoan gajela najirang constituency haga sing sajan jong teo balala kata haga khat pratrik ulber ahrajar arpulai ki nong ilam jong parti NPP ki banak banta jong surok ba JS Road rengkat kajingnya don lang jong kinong kersan kila penlong ya kajing penku burom yau teo nong mikmat pajba haga baya keti kajing ilang penku burom la penlong ha auditorium CTI kepada nak khat lai mer ha bernihan Shushu hab ajengkran haga negasngi nagaliang jong ba sos ternasotun ulong ba ya kajing penjob don burom jong kipajba ka constituency YU banyo ya kalat banlong kum UMLA haga sin gabar un siwliang dak ba un le bah ya kipajba jong ka constituency dak ba un yele banwan ra iki kampen roy badru ban pet ya kebit kebiang jong kipajba ula ban rapat dak baong bagane kajing penku burom YU kalalong mar kongpong namar hadin bagi nong ilam bat kinong kersan kila tristom ban penjob YU Henry mentapat hadin balada penjob ki penku burom biang YU kumta kene ke burom ke bagi pajba ki ayu kumu MLA unom sang thaj Henry unsiu kuliang dak ba un tristom kat bakot la kabor bat un le bha ya barok ki pajba ka constituency jirang barok kawai ngamton kai kabangan ayat hi Henry kalenti ke mama pi Pilaya lamnya ba ngangkit ngan ba na ka bata jupi kadai ka kamram ka jona ba ada abulai atau ada abura ba ngan hapande hamha susu banya ipo kiladet ausnem ada hakra atau ajar atau kata ketika kamram kepamangan dan apan facility DP ba ngide ban kentiu ya ka konsensi kedungi syafrang syakmat ngayu yu play sesisian ya ki jingkelku iba terbang ke bola ai ya ka konsensi kedungi ketika election kepementang dalam election kapapen baru kata-kata kapa kumalagren lagi nongkren ke bakmat kapa ngiklan poi perkar pa nginjok tanda ke margin kebakan di sebab tam hak jenis sisa hak jengkren target kebamangi itu kalau ba ngide ban pentam ya kasan hajar shaneng Henry target kebangibu ngiklam boy ya katong kebamangi lagu Henry nangalen cuma ngasuh orang kuat bilang par target kebamangi ngitam lada pengipai haga bini bat kalau election dulu sedang ada aturan haga ba ke parti kejungi lasak target lu namparo dianggur barang ke konsensi kejungi issues kita prepare issues kita sendiri lah berkaitan dengan NPP isu kita sendiri lah berkaitan UMLA sansem gimik issues kita prepare persai ke parti kejungi persai UMLA but halo issues dibagi wepa kita get ini kita pun nama ini dan wala bagi isu kita pun kita persyak NPP persyak yang MLA dan nasoban ayat berkurang berkurang di bawah UPP bapa kita yang yes kata bahwa nak last minute dapat dilihat sebarang pelamun disupos sebarang pelamun kita kesan ke jangan kelipun bah kadang tercima dia hagapa yang manatol ke jintong kababun
nagiwaipan parties. Ban penrem bahagian keketi kementerian Taiwan penrem yang bertanggung dengan National People's Party kepada sitting MLA negara kita jalan konstitusi. Ini ipalpa ibayi kita mah negara konstitusi kebamapi bila yang skep warna para wan dan umsau kumban rono LAP yang skep akan election pan benjok dan burung ano ini kathanis pa butang ke pemangijo kadai kabut kapa kakatarget kejungi kapa ngiyong bangitam sama jasa ini alor issues berbeda alor kejengka kalau berbeda persayu MLA persayu parti jadi kita jauh kan ekspat. Kali ini semua kali kelapa balat, ya kasar semua sama jalan, kebut keba mabi mangan target penjam pada election. Nama balai harus di issues, kita mati yang berguna, jadi kita baca yang step, nak kata juga akan election keberlanjutan. Kali kita cinta. Kerana China akan berkurang, ia akan cross 45% lagi total voters. Jadi kita kurang juga NPP, harga parti di Palpa Isyariat Islam, awal nawilan untuk parti kini. Kerana kita juga orang kini kisni soal election, anak kita melihat yang berbunyi namun bah, oh mas senjauh pada sotun, on sakali yang mana. Ia dijual isu bagi keluarga pengusaha. Tapi pada sebelum kalau macam itu, kita ada isu. Kita pilih dan bersungguh bagai yang dipakai. Publik yang dipakai dibangkit yang kebenaran kendau. Agak jingsisha, agak konsensi kedungi. Dipakai ide biari yang development agi di kesansan. Henry lajur pala kata gaji bensuku pala ngadiwai bagi parti agama yang kebus kepala target dagang NPP lakatino baca ngangit skam bagi pun bisngi kebensawan ibadah wat lagi bergebam kesan Henry yang sampai mat insini ke kam ke jengmu ke pamangi don nan ta kentri ke konsensi kedungi election. We have not expected that the Congress party will secure up to 11,000 votes. We have never imagined. But there is a saying in Hindi words, no? Note do, vote lo. That is the problem we have faced, especially in the western side. We have seen this during the result that we have received on the 2nd of December. After the counting, we have seen that money played a great role in our constituency. So all this developmental work speaks nothing, but money spoke a lot. During his tenure, 2018 up to 2022, we have seen lots of changes in our constituency because he is belonging from within the constituency for the first time, and in his tenure, 2 years has been wasted for this pandemic, COVID-19, as all of you know, 2019 or 2021, and full 5 years he cannot perform his duty as an MLA, but still then, within 3 years, he has shown great changes he is able to brought in our constituency, be it connectivity of roads, be it
civil subdivision in Western Ribhoi, be it Model Degree College, and we have seen upgradation from PHC to CHC.